amazibulo abhaliwe ezulwini nakuNkulunkulu. Amen. Amen. Yakuba ndati Mangethe angithusi. Ngicela uzongisiza azongidongile ubaba Mangethe. Amen bazalwane. Amen. Awuthi ngisho kahle. Ngiyabingelela bazalwane egameni lika Jesu. Igama lami nguBavilakazi. Itholakala intate Vilakazi. Ngizalwa KZN endaweni eThekwini. Ngizalwa ePhulong ya Thekwini. Ngokusebenza ngingala eGauteng. Ngisebenza khona eGauteng. Ngiyamthanda kakhulu bazalwane uJesu. Ngiyamrata bayini Jesu. Ngiyambonga ikhathi zonke. Ngiyamlebuka akadi nakho tsohle. Amen. Amen. Sizobamba ngendlela ngivula ngeziqhubeko ukuthi ukhona into yes. Amen. Bazalwane nginezinto nje ezimbalwa. Bayina nalithetsenyana. Nginokubonga, Nginalutlebuka, nofakazi, nginalibubhaki, nginesu. nginalilinzu. Bese ngiyela phansi. Ngidule phansi. Amen. Recently bazalwane bengisekhaya ngiseliving. Nekitswa hae ke living. Ngangithe last year Nekirile last year. ngeke zishaya masika imoto engenayo. Kasifihle ephasika kisore kikoloi. Kodwa imoto bazalwane hayi ngoba ngijaheni. Isengore kisitse ke batlati. Khawufina. Yes. Hayi futhi ngoba mhlawumbe kungakhonzeki ingekho. Sigori kasokhonorollisa modimo kisinale koloi. Kodwa mhlawumbe bese ngicalculate ngibuka nanesidingo bekhona la sifuna ukuya khona ezifamily libiyanda. Nekishebile fela hore kuyayihloga. Yeah. Imoto. So ngabona ukuthi ezinye izinto bawumntawonge azenzeki mhlawumbe ngokusheshsha noma ngendlela engifisa ngayo. Mase ngathi next year ngephasika ngiyafisa ukuthi inkosi ingiphi imoto ukuze noma ngingedandi indlela ngishishile lula. Ngibona hore akekhono uphakisa ditsileng tsaka ka bona hore next year ke batla koloi. Akwenzekanga kodwa lokho bazalwane. Asayenza sebayini. Bayabona nje abazalwane angizange ngibe nayo imoto lize ladlula iphasika. Babona bayina hore ufihlela no kesore kikeloi. Kodwa before ngiqhubeke bazalwane nokubonga ukuthi iNkulunkulu izinto angenzele zona ngizo reverse kancane. Before kithola pili kitoshelwa mrawo kanyana. Kukhona izinto esizikhulela uNkulunkulu siyicele angasiniki. Kuna lintotse lirapelela modimo askali fatsona. Mina ngo-20 mhlambe ngabe sengaphezulu kwa7 years ngaba nemoto. Ngabe sengineminyaka nje ngaba nemoto engibeka kanjalo. Na kabe kerekile koloi khala. So ngo-2016 mhlambe hayi 16 kuya 17 2016 or 17 ngifuna ukuthenga imoto nemali sekukhona ngihlelile. inyaka ureka koloi kinale yona channel. Abazalwana ngathi mhlambe ngibaxoxela abanye mhlawumbe umkami uyayazi kodwa uma ayazi ngisakhumbula. Angisobuka taba le. Ngayifuna imoto mina bazalwane. Ileka inyaka koloi bayi. Ngayibheka. Inyaka. Check emafonini ngazama. Asheba difoni ngazama. Ngangahluleki ukuthola imoto bazalwane. Akapalelo ukreya koloi. Ngakhumbula omunye baba mfundisi yakupula ntato umruti wayesemtholele nabo bomunye umuntu imoto. Nekayithothi umuntu ngane. Fika njalo kwakhe ngizokwenza follow up. Ilatelela. Wazathi umama wakhona kokhela ingane imali yayo ekweletanga. Wayethethe umama wakhona ukuthi baba uyangikweletanga ngizokwenza follow up ngemoto athi. Meu wanana uri ntatola onkoleta akutsha munaka ngore batala muthu. Nakwezinye indawo ngazama nje kwangenzeka nje bamanyathi. Kazama kwale kwa. Ukhona engikuhlelile ukuthi ngizomengiyithola. Itsiba uri kinali cheleta yekitla batala kayo. Ngiyakhumbula omunye nje bazalwane imali siyiphethe soya emzini wakhe ngiyoyithenga kodwa sathi mase sihlukana
asibuya ngama transporter afana ngoba iphepha wayingenale lemoto ngayiyeka ngalokho ile ka thola o mongwe na le koloi empa e se na le dipampiri ka itwela ka lebaka leo uthe ngihambe mhlambe ngasho imoto mamshengezo 4 kuya ku 5 maybe ke lositse 4 or 5 ya dikoloi ke sa kgone go di reka shuthi nje kungenzeki bekithi ngiyayithenga go ska etsahala ke go batla go reka andifundisi inkosi ifuna ukungibusisa ngomshado angazi anti moruti morena Jesu ba tla o ntlhorofatsa ka lenyalo kwathi 2016 17 akwenzeki kodwa 2018 washadeka 2016 2017 awayenzahala empa 2018 kanyana mina lo ngangihlele kodwa ukwenza bazalwane ukuthenga imoto nane ngigemisethe ka ureka koloi futhi ngangena sidingo nje sayo nje baze ukhuluma iqiniso ngangifuna nje kube khona imoto nje neke sa ngihamba nje asike isidingo hanhlatla neke sa ihloki kodwa mekukhulunywa nje ngomshado ufundisi manje ukhona into engikhululile I think bekuyophelula unyaka odlule moruti ayibua ka lenyalo gona jwale kuna le ntho ile ya nlukulla mina bazalwane selemo se fetile mina bazalwane ngimusha bengazi ukuthi isidingo somshado siba umuntu wesilisa hayi umuntu wesifazane naba yina ke sa le montsha ne ke tseba hore ke monna hloga o nyala sing bomme kodwa ezivangeli bazalwane inkosi ibilikhanyisa ngafunda ukuthi isidingo sokushada asibi umuntu wesilisa asibi umuntu wesifazane awufihla vangeli ka khona o tseba hore taba ya lenyalo ising ya motho wa mme o ya ntate kodwa bazalwane ukuhlela uNkulunkulu ngendlela yakhe impa ba yena o yetsa modimo ka tsela ya gagwe amen bazalwane amen ba yena so namhlanje nginoma mvilakazi imoto anginayo kajeku ina le mme vilakazi koloi ya kunayo kodwa uNkulunkulu wayehlele kanjalo bazalwane modimo ne ka yetse ukubuyela ke bazalwane endabeni yami ukuthi bengifisa ukuthi ngoba bengizoyela ivini bengizoya ekhaya bese ngisuka ekhaya ngedandi ke khotlela he tabeng ya ka hore ne ke batla ho ya hae a ke qeta hae ke ya dandi imoto ayikho koloi ya yo kodwa bakhona abantu abanezimoto impa ba teng batho na koloi uNkulunkulu wangihlelela bazalwane modimo wa lokisetse uqala ukubonga kwami lapho ke thoma o teboha hona mo ukushuthi ke bazalwane bengizoya ekhaya mhla ka 20 mengaphazami kwa Friday ne ke tla ya hae ka di 20 Friday kule nyanga ka ngisazi uma ngizomkhulu kule nyanga ephasi khwedi ela ya pasi inyanga yandule iphasi khwedi ya before passing yes kwa uMarch mengithi ngiyaxoxa lapha ekhaya athi uma Mdlamini bamasibazalo befirst washe bathi hayi uyazi sibali kodwa thi mhla 21 nathi sihla seThekwini akere ke bua le mme Dlamini abua ka uthewa uNkulunkulu bazalwane wenza umusa modimo a dira moau sangehla mhla 21 sahla ngalolu suku mina ngifisa ngalo mhla ka 20 ra tsamaya ka letsatsi la 20 ngase futhi mina ngangishilo unkosikazi ngicela ukusheshe ubhuke nje amathikithi ebhasi uhlele kuseeni ngibuyile limsadi wakho ora abhuke ticket tsa bus ngoba ngiyazazi imoto enginayo angisheshe ngoba ngiyaziba ora akena koloi so ngiyetse ka pili kodwa uNkulunkulu bazalwane wenza umusa ngehla mina ngemoto ngiyelifika empa modimo wa etsa mohao ba tsamaya ka koloi ka ya go kusine futhi nasekhaya ndisiteka ngiyilungisa ngemoto nje nge up and down ditsela tsaka ibile go high ne ke tsamaya ka koloi uma bazalwane sehambile insuku sefuna siphasikeni hayi sitsamayile matsatsi utswanze re pasike hayi futhi nje ngangishilo enhlizweni yami ukuthi ngizobona ukuthi ngibuya ngizogibela ngama taxi ngize Dandi leki buletse plong ya ka gore ke tlona mela di nama suitcase nje zengane di suitcase le wayibona futhi lonto nje uhamba nezingane wayibona ke thoyo tsamaya na utletse moralo kodwa bazalwane ngifisa ukusho ukuthi akwenzekanga lokho impa bayina kwatla usho uri awayetsahala ngahlala nje insuku ekhaya ngasuka emva kwalokho ngawubabona ekhweni lami ngile ka dula matsatsi go hae a ke qeta ka ya go mmevela ka
Uyazi bazalwane ngingashongo lutho thula. ke so bue sepe ba Ngithuleke nje. ke thutse fela ke gomotse Wangisukela umfundisi uSibani. a tla se ba lwa Wathi Sibani ngicela uthathe le moto yami. ba di chia koloi ya ka e tsamaya Ufungishele negoli ngoba ngizolilandela emva kweyinsuku ezithize. o sipile le yona o isiye ko Gauteng kwana latela Ngamubusisa abazali ngokukhwenta efuna uyilungisa kodwa le nto ezilungisa cebe cishe ngangalo ngamfuna uyilungisa ka kanjalo. botsisitsa gore ke yona yo nyaka o ilukisha Wathi hayi kuyalunga noma ayilungi lo nto kodwa ware hamba naye imoto. iyaluka isaluku sipila le koloi Bazalwane ngambheka uJesu bazalwane. ba yena ka sheba morena Jesu Sekuyimina mamshe ngithatha ama suitcase ngivula ibhooth ngiyafaka. ke nna o ka di suitcase ke a laisha ke laisa tsohle Ngaye eDanti ngemoto bazalwane. ka ya tanti ka koloi ba yena Ngasuka eDanti ngaze afike eGoli. ka khutla tanti ka fitla gona mo Gauteng mo Manje bazangazini ngayisho. jwale ba yena ke tsebe gore kare Ngoba kangiyicelile nje imoto unginikile ngempela ne uJesu. ke khumpetse koloi o mphile Jesu Ngoba mina ngithemba ngicela kuyena bazalwane. Angizange mhlawumbe ngicacise nami ukuthi eyami noma eyomuntu. Ngangithemba ngicela. a ke khupela ke ka aga hlalosa gore ke nyaka yaka o ke khupela koloi Wanginika bazalwane. amfa ba yena Wathembeka. wa tshepagala So ngiye nje ekhaya angiyisolanga ngaze ngabuya. ile hae aka hloka koloi ka khutla aka hloka koloi Noma ngize enkonzweni angiyisweli bazalwane. ibile ha ke tla mo kerekeng ha ke hloki koloi Ngeke ngisho ukuthi uNkulunkulu ambusise lo mzalwane. ke na le bua ore modimo a hlololofatse moyena o a dula a tla le rona mo Hayi le moto le angiyithandazela ngale yaminyaka bazalwane. koloi ele ne ke e rapelela ka dilemo Namanje isakhona bazalwane. bona jwale e sa le teng Manje umthandazo wami esebunyanga ucela ngicele yami ngoba angazi. jwale thapelo ya ka e re ke kopa yaka Amen bazalwane. amen ba yena So uNkulunkulu bazalwane uthembekile. modimo o tshepetse ba yena Ngiyakhumbula nje noma sisizoya eDanti umfundisi ya gopola before ya tanti moruti ephasini ngikhathazekile ukuthi Asike. uzolala phi ke kanjani. kgathatsegile ke sa tse gore mosadi tlo robola kae jwang Ase ngathi mina labazalwane abaorganize indaba ashesha khokhe kulungiswe yonke ka into kusebenza. bolelela gore buka o sa le eli Asho nathi ngalala embhedeni ngalala esports le ndawo ka re aowa nna ke tla robala anyway ayinankinga. ga ke na bothata Andangazi bazalwane. kgantha ke tsebe ba yena Ayithi ngithe ngifuna ukubonga. a ke re ke re le batla o leboga Uma ngabe ngifike eDanti ga bazalwane. ke fihla tanti ba yena Ngoba ngithusa ubudimeketi ebile bazalwane. ka thuwa Kufanele bethi ipotshi embile eshesha nyamazo shesha. a ka tshwere dipotsi tse pedi ya tseba go phakisa jwang Sekuphele kwalezo ipotshi angazi kodwa ngithe ukuphuthuma so ke na sesebonakele. dipotsi ke a phakisa o senyegile Ayingathi nami 1 2 3 hayi ngabona a le nna ka sengiyobheka nje. twitter ka ra ke tla bona Kodwa hayi sekuphumile ibhola. ao sentse di fedile Long story short bazalwane, ikhat ngathi ngiyafika kwenye room a ke fihla ko rumong engwe kunombhede la awunamnikazi. o na le mbed ga ona motho Ngabuza kubafana ngathi na uba umuntu olele kwenzakalani kwathiwa ka botsisa bashimane gore ke mang a robetse mo hayi bekhona obuyadela kodwa asimboni manje nezimpahla zakhe azikho. ba re ne a le teng motho jwale a le mmone le diaparo tsa ena a di bone Mase bethi labanye abafana balele ngale ngaphandle kushuthi le lama room i-room bese kuba yindlu ephakathi kodwa kusho ngaphandle kwaleyo room. ba bangwe ba re Bathi hayi yithe besizolala lapho kodwa shuthi kwagcine bezobile obaba. ba re ne betla robala gona mo ntate o tsamaile So ngasathi bafana yini ngisanesifiso sokubuyela la embhedeni ka noma re bashimane le batla go kgutlela mpeteng gore bathi bona hayi abanankinga bona ba bana bothata bona ba shapo mo ba leng teng ngangena kanjalo bazalwane embhedeni. ka robala jwalo mpeteng ba yena Bese ngiyibuza ukuthi izulu ngilale kanjani la mbhede. ke se ke ibotsisa gore ke robetse jwang mpeteng ole Ngoba mina baza ngangidlela nje ngizothatha isport ngilalele phansi futhi angena inkinga ngoba se ke ikemisetse ka go robala sporting nalo umazalwane bangiphatha kamnandi. ndi yona romeo bangitshwara gabosi Omunye ubhuti kangamazi wayelele komunye umbhede
wazi wangivusa ekseni wanaka amanzi ashisayo ngikusethele ngayibuza nje bazalwane akuthikisa mtsiba amtsusa lo ntsusa ari awanta tekiya mithi ngoba bazalwane nangakusasa omunye owayelele kulenye room eseceleni wangisuwela ngamanzi bazalwane haphela awusale omungatha haphela imithi bayini bayaza bazalwane ukuthi isikhathi edown yabo umulungisa indaba yamanzi ebathiko bayini urikwakoda nditaba tsamithi eyi kodwa nje bazalwane ngifuna umbonga uJesu ngalezo zinto angenzelezo impaba yina bebahlawule kuwaJesu kathona njotse wandirejiso lezo zinto bazalwane ayiveli umuntu nje akakwenzeli lezo zinto ntotseo alitswi motho akasekhona udirela ntotseo ngiyahlule kubongeni bazalwane ngiyafita ubekweni bayina ngifuna ufaza ngale nto unkosikazi wami akayazi ngibatla upaka ka ntho yeli msake wa ka ayitsi kuke kwenzeka emsebenzini uyina wetsahala emsebenzini angisazi bewinini wakhona umuntu usisi nje ngoba phela kuye record la ngeke ngichaza ukuthi imuphi kwatla also kasi ekhona ohlalo sawur ke mani usisi nje uyabo usije othanda nje umuntu estyle o rata style kwenzeka bazalwane usesengiphumile kwi-department yami kwi-department yakhe kukhona engihamba naye mengizogoduka wetsahala bayina sekitswile department yakhe ngihlele waiting room ema customer ayiduthi ko waiting room ya customer ngiyafakaza ukuthi uJesu ungilandephi ngiyabaka hehori Jesu ungile kai ngangiphuza ngithanda amantombazane ngilwa jwala ke banyana ngichaza nje ngempilo yami ngihlalusa kabuphilo bami shuthi lo sisi avela suke angcono osuola ayemelele abuwe handle kana athi ayibafanele amantombazane akuthande le utshwanetse banyana ba urati ngoba umuhle ubani umuhle ayithi abona usethola ithuba lokusha inhliziyo yakhe mina ngisafakaza akere wabona uri jwale ukhona uyihlalusa nina kuyabhaka so uthe umfundisi bazalwane even noma kuthiwa amandla uyawezwa khona kodwa usathana ufuna ukungena kunjani urile morudi ibile wakukho urunali matla empa sathana uba classica uma ukhuluma lawo mazwi nginganaki kakhulu ayekuwa manzi wawo kisikamna ngifocus kulento engiyikhulumayo ngifocus emuntu engibulela anti inkosi mengikhuluma naye kanti morena akibuwale yena lamazwi akhe ngihambe nawo unganakile kanti mazwa gare isipitshi lona kiso ngathi mengiyogibela lo bhuti ongithatha kwi-department yakhe akere kuyanamela ko ubhuti before ngene wafika nje mangishe ngenhlizweni yami ukuthi angiyibuke kathoma kayinahana kare kishele lesibuke iside mirror ngoba ngizongena ngaphambili kasipire nganqaba mangethe enhlizweni yami kana ngoba ngangizwa ukuthi futhi lawa mazwi angekho right ngihambe nawo ubani ngekewona uri manzu aboloji ku di khaitsediela kare kisipitshi lona before ngiyibuke umfundisi ngayiphuza ngathi ayikare ke sheba spirit ngakana kare angithi yabo bazalwane ukuthi usathane usikhohlisa ngento ezincane akelo liyabona bayena uri sathane ukuthi umuhle awukuthi oro umuthi amen bazalwane amen bayena amese ingqondo yakho sekuthathile then uthomona hana kasona so nganqoba kanjalo ngamxoxela ngile ngahlula jwala kithi konke ngimulelezi mfumani wami ngoba bazalwane ngayilwa leyo mpi ubani bayena ngile kayilwana noma ngimbona nje ayikho into engitatazelisayo ibile ngimbona akinahani kahle ayikho futhi nento efihlayo efikayo enhlizweni yami ukuthi akangiphindele lawo mazwi ibila ke khathatha kaya lokora kaphinda mazwi ayibonga inkosi bazalwane ndimbayi omunye bazalwane before ngiye kulo munye uthi ngathi singayiqaphela lento amazwi amanye akhulunywa abantu kodwa lento ivamise ukuhlasela abantu besifazane kakhulu omunye bayina ke bahlokore lihloko omele indaba yena kubani ikhosi kwabantu besilisa abadlala ngabo haba ninababuwa akutshela ukuthi umuhle nje
bamfulelela urukuthi omunye mesetholela lawo magama ashintsha indlela yokugqoka ashintsha ama perfume omunye kwamatswa uthoma ushintsha ugqoka lithi perfume ila mazwi bazalwana athi sebewakhulumile kimatswi yona ayibonge inkosi bazalwana ayibonge kwenzekile olunye usuku kwetsayitsi kalithathelelemo la ngisebenza khona kuseduze negarage mo ngibereka teng mo gaufi le garage uqhamuke usisi uhlage ousi uhamba ngemoto sipla koloi mina le garage ngivamisa ukuthenga kulona ekseni na garage la ngijwayetse ureka moyo bese ngijikele emsebenzini ngingene phakathi ngifitele mbereko ngitsena ngagala uma khuluma lo sisi akukhulume nje njengomuntu ongaziyo ayebua osolubuwa nkarwantseni uze understand kalula lento madlovu bazalwane uyihlalohana ubebe ngizobingelela umuntu esingamazi namhlanje kuseni yena dumediswa nemuntu wabingelela futhi wabingelela kwangathi ukhona amazi emotweni adumedisa nkarotsi basa mwana ngakho saye sasho mhlawumbe lo muntu khona inkinga nayo noma uyabona ukuthi sobona nalikuthanda orijona lo sisi bazalwane wangibingelela kanjalo nami osuwila dumedisa katsila yena ngithe ngisacabanga bazalwane kisanahana bayina uthi umuntu bayaza abazalwane lento uthi umuntu mewabingelela watshengisa uyakwazi uri muthu ayedumedisa nkaro utsiba unzima ukumbuza ukuthi konje ungazelaphi uyimo urukabuchisha urunzi usulandela ngenkulumo ulandela kapulelo fela so lo sisibazalwane wathi mengibingelela uzowayendumelisha wakhuluma wasathi hayi ngene emotweni dumelisha hari tsena koloyini ngathi uma ibuza ukuthi akazi ngena ngakuphi emsebenzini nyabuchisha urathi uri ukena ka umbereko wasathi cela ngene arukupera kitsena hayi ngangena phakathi emotweni katsena koloyini hayi ngamtshengisa ke sangena naye emsebenzini ngamtshengisa ama customer afuna customer mo sanitsa tseneti uyabona futhi ukuthi labo sisabo bestyle ngayo yabona ubona ukuthi eqala nje mhlawumbe ejimini bese emsebenzini yabo nokugqoka kwakhe futhi idi aparo cha ingubo zakhe zayishotele indwangu yabona ukuthi indwangu isofelile aparo cha uyazi bese ngongena isango bese ngithi ukuthi uyena ungazelaphi Kabuchisha ngizakuthola waveza ukuthi uyena ongaziyo uyabona mina ukuthi ngathi umazi ngibonza ukuyena nsibani wabona uri nake emkhuphulo bazalwane ngambonga uJesu ngoba yapi ngayinqoba akuphunyuka bayina kile kamlebu wa Jesu ubani intwayela kihluthi futhi bazalwane ngeke ngizenze ngcono bese nginika nalungishaya uvalo noma sengisewe workshop engaseke eduza ngoba ngiwotwa litswalo bayini ngangibona mfundisi ukuthi ngokwalo yasisi kwase indaba isele nami yena kwakuseqede yonke ozowune yaqedile newusethe nafele orkitumela so ngalezo zinto bazalwane ngiyambonga uJesu so kanthotse bayina ngiyamlebu wa Jesu futhi ukugcwalile enhlizweni yami ukuthi izinto enje ezenzeka hayi kakhulu ngoba nakho usuke uhlonipha umkakho butletsi mo pelong yakho ra o tsala nthotse isengori utsaba msadi wa gago usuke uhlonipha uJesu usuke uchaba Jesu uhlonipha uJesu bese kwehlela kumkakho awuhlonipha Jesu yetsakala le umsadi wakho shuthi unkosikazi wami usuke ehla izithelo zokuthi mina nginoJesu msadi waka ujali benefits tsa hore nna ke na le Jesu hayi ngoba mina ngithembekile kodwa engimkhonzayo ophila kimi uthembekile singore nna ngithembekile ba Jesu uthembekile ungenza mina ngibokeke noma ngivele kubantu ngithembekile ungenza ke bonale kare ngithembekile amen bazalwane amen bayi yikho masihlabelele uJesu ophila kimi uyisimanga mase enza imanga bazalwane wabekatsa bayi so he is faithful what's about ngiyacela sivule the book of Romans chapter 1 verse 17 kubani kule ya chapter 1 verse 17 kwabase Roma chapter 1 Romans chapter 1 verse 17 ngiyacela ngipho mhlawumbe siqonda ekhaya siqonda ekhaya nithi
uma ngiveza ukuthi ke ilo phila kimi uthembekile akishayisa uri uphila ngona uthembayethi mase engenza ngithembeke angenza ngithembaha so ukuthembeka kuzi ngomuntu kuza ngoJesu uthembaha awuthi kamuntu kudla kaJesu ngisho ngani bazalana ukuthi ngingahloniphi umkami wayekere nyakisahle manje wa bengithi ngihlonipha uJesu ngithaba Jesu ngoba namadoda ashadelwe ubani libani labanyethi ayaphinga bazalwane bajola anentombi anali girlfriend so ayazenza lezi zinto bazalwane ayidira ntshotsela bayini afike ekhaya bazalwane esesula umlomo afihle bohaye aseqedile ngifundile ukuthi abantu besifazane abayihloniphi nje iringa abanendaba futhi nabo abangakhona ngithutile uri liba sathi abayithabe ring so singaqhubeki nalencwadi bazalwane risothola phili ibuka yibabayini futhi ukuthembeka kwakho ukuthepha ukuhamba kahle kwakhe endleleni uzama yanhle ukukholwa kwakho tumelo yawo unikela kwakho unikela yawo zonke lezi zinto ziza ngoJesu mthotsohletsela dihlaka Jesu nawe ufakazi ukuthi lezi zinto okwazi ukuzenza wena ukabhaka uri mthotse ukona udidira uma uJesu akafika ngakwena ngaba uzenzi ngabe Jesu hayo ngaba ukona udidira ngibukile bazalwane ukuthi ngileka sheba bayina wona uNkulunkulu yakukhokhela mfundisi mulimo wabhadala manje uyakupha futhi imali uyawufa chileta hapo uyakwenzela into ezinhle udirela mthotse ukuthi hapo mina bazalwane sebayina senongapheli nje imali kunini chileta ayifili muntu angiholi kakhulu isimuri ki hola hawu wathi sinawo nje lento angayazi ithatha apha imali isikafela itsimujwa before bazalwane ngephasikeni before ngephasikeni mayi ngibonile inkosi imingibusisa ngibone emorena enhlolofatsa ukuthi ngibusisa uhalf uri enhlolofatsa half ngoba nami ngileso half ubale mina ngihlisa half uJesu uthembekile Jesu utsebayithi is faithful utsebayithi afana nathina bazalwane atswane lo nabayithi thina sishinto sijiki Ronald Boa ka something ri khutlele mrao ha ngeke ngabuka eintukwini ukuthi ngathi omunye owayengihlupha emsebenzini usetshenziswa uNkulunkulu ngori mthomo ngane wamsoka ntsonya mbereko ngoberekiswa ke modini bengithi ngiyaqhaphaza ngekerawo laye sengikhathele manje ngizomtshela yakhathezi ngidlambuja jwa ngibuye ngikhumbule ukuthi ngathi inkosi ulo re kerele ke more so thina abantu uyabo rina batho wabo kodwa uJesu uthembekile impa Jesu tsebayithi umezokunika into uyakwenzela ayikho ufani thowa udere akajiki bazalwane khutlele mrao before sifunde lezi ngase ngathi mina enhlizweni yami ngare mo pilong yaka asengikhathele lo half
kare ke khathetse ke hafile Fruit mekunikelwa nezimali ezizwayo. Ngilethe njengoba zinjalo. Ngibona awunikelwa ikhise cheleta kamuka I said that to myself bazalwane. ngikulethi sewona And nganquma enhlizweni yami. kamqaqedo pelong yakhe Ngathi kare imali yamathalente cheleta ari chelenta noma angazi mekusalethe khona kuthiwa ngathi imshanelo eyandulela amathalente. Khona ama-terms abizwayo. Wonke ama-terms abizwayo kodwa ngathi bona bonke lokho. awufela Ngathi angifuni ukusalela emuva. kare kasisale morago Angiphathi nje yokweshumi bazalwane. yeah Angifuni ukuya nje kuyona lo wesihle bazalwane. asibuyi ubuka Ngoba uma uphenduka nje ubani awufetu minute imali osheshe wazi ngazo. immediate ufetuka kicheleta utsiba ngayo Angikholwa ukuthi khona umzalwane osindisiwe akitsiba ongayingenisi imali okweshumi. kunale moyino kasi khono tsentsha cheleta ya dishumi Uma ingenzeki lo ufuna lulwe nje bazalwane lo. ayisayetsa hali ntho yo utswantse ulwane bayi So kulezi ezincane ngayingenisa bazalwane. so motse tsenyana ka ditsentsha bayi Ngithele ngingenisa akere change lo ngingenisa kuyena ayinayo uyapheka bazalwane uza kambi yena. akere mo ke ditsentsha ngona le yena wa patala yena o tla ampe bayi So ngiyabona ke lo 100% bazalwane. jwale ke ubona 100% yena bayi Ngiyakhumbula a week ago ya hopula beke fitile nanonkosikazi wami eyithetha kusena mali. limsati wa kanana ora cheleta ifidi Ngike ngangena olunye usuku nje sengisindi oplastic abawu2 besingi. ile kantsena ke wala de plastic tsemwe Futhi angazi angibuzanga lo mabethi. akithi urwaya sambuchishuri cheleta uyitsele kani Ngifunela ngibuze. lo tsantsa mbuchishi Lengiyola ufakazi ebisipheli. ubani yeki hola waitsebo uri neifidi So aqaphele ngisazophinda. so ahlomeke atosiphinda selo Amen bazalwane. amen Kodwa leli noma ngingalifundi bazalwane kusayilona ukuthi uba linsuleli ibile kisolibali bayena uJesu uthembekile. uri Jesu tsepa yena Mina sengifundile endleleni bazalwane. nangithutile tsileng bayena Ngashumayela abantu, karela mo batho ngafakaza, kapaka ngathandaza, karapela ngakuzila ukudla. ka itima dijo Ngazinza into eziningi. etsa ntho tse ngata Kodwa ngabona bazalwane ukuthi empa ka bona bayena uri le ncwadi le oyiphethe buka eo itshwereng uma ungazenzi izinto ezikhona ha o sa di diri tse di ka gare tsona ngeke uyidle ingcebo nefa elivalelwe o ka se je lokho esithenjiswe khona kule ncwadi. o ka se je ditshepiso Ungasho izambulo wenze ka yonke bua ka into. ditselo lo wetse ntho tse ngata mo kerekeng Kodwa ezinye izinto ekule ncwadi ungazenzi. ha o sa dirise Uhamba ngibona ukuthi ngisele o kodwa. tla bona gore ke setse Amen bazalwane. amen bayena Cela usifunde ke tla ibala he bayena ncwadi yabaseroma Romans chapter 1 ivesi ka 17 verse 17. The book of Romans chapter is 1 verses 17. verse 17 ngokuba ukulunga kukaNkulunkulu kwambula kulo kuvela ekukholweni kuyisa ekukholweni njengokulotshiwe ukuthi olungileyo uza kuphila ngokukholwa For in it the righteousness of God is revealed from faith for faith, as it is written, the righteous shall live by faith. Nahlale lapho nje bazalwane ke ukuthi batla ditore bona mo ba ena hore the righteous shall live by faith. o lokileng o tla phela ka tumelo Olungileyo uzophila ngokukholwa. o lokileng o tla phela ka tumelo Ngicela uphethe ngeversion ye-English. ke kopa o tsere invitation ya mo ya English ya bale ya The righteous o lokileng or the righteousness of God. o ukuluka wa modimo Olungile o lokile noma olungileyo kaNkulunkulu o lokileng wa modimo uzophila ngokukholwa. o tla phela ka tumelo Ngicela mfundelo ne-version ke bazalwane. kopa mbalela ka invitation ya mo ba ena Okay, I think again. Okay now. Oh. This good news tells us how God makes us right in His sight. This is accomplished
from start to finish by faith. As the scripture says, it is through faith that a righteous person has life. Amen. Amen. Ngicela mfundisi usibongele izwi. Baba nanti namandla liyaphila liyasindisa liyakhuluma ingcwele lodwa thatha ilungelo lakho uNkulunkulu wethu ngalizwe lakho mana nomntwana wakho ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Lithi-ke bazalwane, ngokuba ukulunga kukaNkulunkulu kwambulwa kulo kuvela ekukholweni kuyisa ekukholweni, njengokulotshiweyo ukuthi olungileyo uza kuphila ngokukholwa. Shuthi labazalwane, umuntu moba yena mutho olungile yalukile uNkulunkulu. Timothy Mhlawumbe ungadidela lapha enzansi ungathi kusho wena kodwa uNkulunkulu umuntu olungile. Timothy yalukile Ngicela uphinde ngifunde kahle irigibale happy khona sizohambisana. ihlotha mayisa Ngokuba ukulunga kukaNkulunkulu. uluka wamudimo So lithi ukulunga kabani bazalwane? uluka kwamangwayini Shuthi lokuba righteous kwakho aqhamuki uluka kuwena, kwawo uqhamuka kuNkulunkulu. kuthiwa modimo Ngokuba kulunga kukaNkulunkulu uluka wamudimo kwambulwa kulo uthenulwa ngolona kuvela ekukholweni kuthiwa tumelong kuyisa ekukholweni. kuyisa tumolo Shuthi lokulunga bazalwane uluka obayina kuvela ekukholweni kuthiwa tumelong kuyisa ekukholweni. kuya tumelong Bese lithi njengoba kulotshiwe jwale kumozi ukuthi olungileyo yalukile uzophila utlaphila ngokholwa. katumelo Hayi baba ngimusha bazalwane ilanga le. itswara ke sale musha ba Ngayifundiswa ba ile ba nthuta yo ukuthi olungileyo yalukile uzophila ngokholwa. utlaphila katumelo Oyemfundisa wathi bazalwane, o le ka nguruta o rile ba yena the minute umukela uJesu ka motsotso wa mokela Jesu uthiwa wena ulungile. ba re ulukile But uma uyicheka wena ha o isheba wena uyabheka ukuthi kusanezinto ezisanamathele kwena awubona engakavuthi. ukuna le dintho di nqamatsetsi mo wena di sotlu Kunezinto osasele esagcwele engqondweni yakho nasenhlizweni yakho. tletseng kelelong ya hao Kunezinto ongayilungisi ina kahle. le ntho so ti lokise hantle Wena isizwe kaNkulunkulu ha le tsela modimo lithi ulungile le re ulukile futhi uzophila ngokukholwa. re utlaphila katumelo Manje leti siyakhanya na kumina bazalwane jwale ntho ela ya ganya monna ba yena ukuthi lokulunga kuza ngoJesu uri bazalwane. hulukao utla ka Jesu ba yena Ngivumeleni ngisho bazalwane. dumelang ba yena ke bodi Ngokwemvelo wena ulungile. ka tlhago na waluka Uma futhi singakubona ha re ka o bona noma ningangibona o limbona ningangibalekela. le ka tshaba Kodwa ngenxa ukuthi lolungile uphila kimi. impa ka lebaka la o olukile mo phila monna Manje ungenzisa izinto ezilungile. jwale o nketsisa ntho tse lokileng Ungiphilise kulungile. umphilisa o lokeng Uthi ucela umefakaza uri celiwa epaka abantu bayambuza ngempilo yakhe. batho ba mbuthisha ka bophelo ba ka So babona ukulunga kuyena ba bona bazalwane. ho luka mo yena ba yena Ngicela ukuchaza kancane lokulunga kuba o enkulu. hlalosa hanyana ho luka se ke bua ka sona Kukhona ukulunga kwemvelo ho na le bazalwane. ho luka wa tlhago ba yena Ongasizinye ngalutho iBhayibheli o sa yakufeza thuse lokho. ka silo Ukuthi ukulunga kwemvelo kuyafana nedwendwe uri enkulu. ho luka kwa tlhago a o thuse Kanti lokulunga esikhuluma ngakho empa ho bazalwane. luka o re bua ka lona Sikhuluma re bua mhlawumbe ungabe ngicela ukuchaza it's whereby uphenduka ha o fetoha ulungisiswa wa lukisiswa uba justified. wa Yes, this term. lukisiswa Uba justified. So i-justification ukulungisiswa bazalwane. ulukisiswa ba yena Uma ngabe uza kuJesu ha o tla Jesu thuli uthuli lo bazalwane uza kuJesu. ithuli ola o tla mo Jesu Ade thakatha, ne ka loya ade bulala, ne apolaya ade ntshontshe, ne ka utso ade enza zonke izinto ne ka bazalwane. etsa ntho tsohle ba yena Ubengakholwa. ne a sa dumele
la bazalwane khona mo a leng teng usekholweni o tumelong la isengakholweni mo ha tumele uma efika uJesu ekulungisisa uyakuthatha ethi ulungile a e fihla Jesu o lokisa wa o nkare jwale o lokile so uba justified o ba ho lokile okusho lento bazalwane usathana indlela angayithandi ngayo shuri ntwela ba yena Satan mina nade ngithakatha ngibulala haki ne ke loya ke polaya uthi uJesu anaqala mesefike kuyena haki fihla mo Jesu ra mesethi zonke izono uyamthethelela ale dibitsohle wa di tshwarela tsona uba justified bazalwane lokisa manje mase inkinga bazalwane iba kuthina uthata ba yena una le rona uthi ngazala ngashadile uri igile ngalala namantombazane karobana le banyana ngabulala kabulala ngantshontsha ngenza zonke ngenza ntho tsohle tsena so ukulunga yakholwa uluka wa tumela ukuthi ulungile uri ke lokile awukholwa ngoba nakho wena ukwenza kodwa awudumeli hobane wa dira ngafundisa ukuthiwa uyakukholwa wadumela mase uthi ke lokulunga jwale ke uluka kuze kuziphumele kona uhlahe ungakhishwa wena kusikanisiwa kuwena ngoba yilo olungile ophila kuwena ubani ki o alukile ngaphila ngwena so nabantu baze babone jwale bathu babone uhambisa okwakhe usipila jwale ka yena noma ungabatshelanga bazalwane usokabuleleli bayini kodwa baze babone impa batlabona umangwe awukwazi ukukhuluma umangwe awukwazi ukukhuluma mangwe awuhona ubuwa inhlobo bazalwane kodwa awukwazi ukutshela ukuthi uyisihlahla sikamango ukasubulelelo rena ke sihlalo samango kodwa bazalwane uyawubona indlela okhula ngayo namahlamvu nokuthela kwawo hona ubona katsila okhula nkateng ukuthi isihlahla sikamango uri ke sihlalo samango kunezinto ozibonayo kunale ntho dibona noma usakhula usahula so lithi uZikaNkulunkulu olungileyo yini lentsula modimo holukileng uzophila ngokholwa utlaphila ka tumela the righteousness of God huluka wa modimo or the righteous of God o huluka wa modimo will live by faith utlaphila ka or tumela shall live by faith utlaphila ka tumela so olungileyo uphila ngokholwa holukileng utlaphila ka tumela sekuzohlala phansi bazalwane sekitlodula fatsi bayini uJesu akakweleti muntu Jesu akoloti motho uthembekile utshepaetse into ayithembisile tswali uyazenza tshepisitseng o tla di dira akalibali isithembiso sakhe hali bali tshepiso sa bana umkholo uzokwenzela dumela o tla o ketsetsa uathi kukhulekela abangasebenzi bazalwane le go rapelelwa ba sa bereki ngiyakwazi mina ungasebenzi kuyini ya tsiba o sa bereki o ke ntho jwang ngiyakwazi ungabe nemali ya tsiba o sibili tšhelete nginonkosikazi nengane ke na le mosadi le bana ngiyakwazi ukuba nemali nginonkosikazi nengane ke ya tsiba o ba le tšhelete ke na le mosadi le lezi zimo ngizazi zokuthuba ntho bazalwane tsela ke di tsiba ka moka yikho kwesikhathi ungangihluli menginemali nginika omunye umuntu imali ke gago ke sa gone ke sa palelwa go fa motho tšhelete ngoba nami ngiyakwazi ukunikwa imali nginesidingo sayo hobane le nna ke a tseba go fiwa tšhelete ke ihloka ithi inkonzo iphuma uNkulunkulu athinta umuntu ga o tswa tshebeletso motho a thinte motho nami bazalwane ngimthambela uJesu kulezo zinto uyakwazi ukuyithinta inhliziyo yami ba yena ke kgona go berekiswa dimodimo ka tsela eo futhi mengenzile lonto ngafike futhi ngixoxele unkosikazi wami ukuthi ga ke dirile sona seo gape ke se ka mbolelela mfumadi waka mhlawumbe mewokunye ngingasho ukuthi hayi khona nje la ngiyise khona ntho tse dingwe ke na le mbolelela ke rae ke isile sa motho ngingalishi igama lomuntu ke se ka bua ka lebitso la motho futhi ngimkholwe lo ongithumile ukuthi nginike lo muntu ukuthi uyena uzomnika ke tumele ondromileng gore o tla mfa so uJesu akakweleti muntu so Jesu akoloti motho uNkulunkulu bazalwane yonke iminikelo oyenzile akayikhohliwe modimo bayina milelo ka moka yo itirile ngaso ilibali ngike nganikela mina bazalwane ngeingubo last year
Ile ka nikela ka dikulo last year. Engangisaba ngisho nanokuchazela unkosikazi wami Ngithaba nesebuye. lo uhlalo senza umsati wakhe. Futhi kwaba right wayengekho umfundisi ngoba Ngile butsi uri neyasaleyo. ngoba la wayezobe ngerong amanye athi kunento partner wakho akuthanda ukubona uyigqokile. Ubani kunali dintho anya ka ubona o di apere. Kodwa ukuthi inkosi ayisathandi ukubona uyigqokile. Ufumana uri khoshi anya ko ubona wena o di apere. Ngayihambisa lezo zinto. Ka ditsamayisa ntho tseo. Kodwa uNkulunkulu kulona konke lokho bazalwane. Tsona ntho tseo mo ntho tseo Utheme ibuye izinto zilibe zisa kancane. ali khutla ntho tsela di tla hanyane. Hayi lezi ezinye khona ezinye bazalwane kukhona ezinye isazintsha engakayisebenzisi Salidi engayikhokhelanga ngamangede. akadi badala. Namanje ezinye ngisasaba abamanye athi uyigqoka ngoba angazi Selinge ngithaba lo di apara. ikuphi lapho mhlawumbe noma ungangicela mhlawumbe uthi uyangikhipha sengizoyikhipha ngoba angazi ngizigqoka. Mhlawumbe ngoze ngisize umzalwane ethi hayi ngifuna ukukhipha asamsozindala Ngithathuswa kumuyina aritso rilo jakanje. ngiyobe sengiyikhipha Ile bazalwane. apara heba hi. So lento sesikhulumile bazalwane. So jwale ntole libuletse ngayini. Inkosi bazalwane siyicela isipha amandla okuyipractice. Murena bayina ari mukupela ari fematla udidera. Mina bekusenhlizweni yami bazalwane Nane kupilong yaka bayina. uthi nje inkosi ayingipha amandla okufa. Uri murena amfe matla usho. Yazi yabo impilo yokufa mfundisi ngibona ithi mnandi. Wabona buphilo bawusho bayina ngibona uri kumona. Futhi ngeke mhlambe ayicishe ukubaleka kwami kusekugcineni ngifuna ngife kahle ngendlela inkosi efuna ngayo. Utshwansekishwe hantle ka tsela mo di mara tangati. Wathi omunye ubaba abazalwane bebekholwa abafi bayaquleka. Ntate ungorile bayina abatumela abashi. Ngayibona mfundisi uthi hayi cishe hayi ukuquleka kusakhona. Ile kayibona uri ile nakasho. Ayibonga inkosi bazalwane. Uma ungabuza abaqulekile akekho Awuka ukuthi ushaya basosho aka uthakadume. ngeke ngihambe ngibone ukuthi hayi emsebenzini kona Ubona ngiqulekile. lo ubona ura akasho nje. Ayibonga inkosi bazalwane. Amen. Ngoba uma ngabe bazalwane ngicela ukwenza example ngemali. Irigetse example ka chelete. Uma kuyimina inkosi ithatha imali yami inika omunye umuntu. How namo dima achia chelete yaka ifa mtu Mungu. Uma mina ngiphila hayi ngizobona ukuthi imali yami ihamba. Hana kiphila kitlabona uri ikichelete yaka. Kodwa bazalwane uma isidumbu sifike nje Ha mtu ashile. ngifile le mali imisephaketheni lami mangethe Cheletela elipokotong yaka. ithathe ngifile. Ngiyayinka ushile. Uyabona ukuthi bengifile bengibhekele Wabona hakishile kishebile kwa. ngizoqhubeka ngibhekele Ngitlo tsola pili kishebe kwa. nezandla zami enganyakazi umzimba wami ngizoqhubeka ngibe kanjalo. Akatla sheba kwa. Angazi ukuthi ikhamba imali Akitsiburi chelete speech. ngoba ngifile Ubani kishwini. ifake mangethe noma ifikile bazalwane angazi Haitseni bayina akitsibi. ngoba bazalwane Ubayini bayini ngifile kishwile. yabo ikhiphe futhi Yayintsha. noma lo nginikile phinde ikhipha angiboni lutho Ibile akayichiya habe Noma akisho iyangena iyaphuma yasena ngifile. yajwa nakishwile. Futhi inkosi ayisipha amandla okwenza intando yayo bazalwane. Modimo arife mandla wethatha. Ngeke kube khona inkinga uma ngabe sifile ngempela. Ngasi ubilibu uthatha arishwile kanini. Isiqede bazalwane ukuquleka. Lishwe. Iqede nanokulanga ngoba khona abanye abaleli abasazophaphama futhi. Tshwanetse baba ngobatsuzo. Okusho noma kuthiwa inkosi yangithinta mfundisi uthi angikunikelele ngoba ngifile Modimo ari kuniyelele ubani kishwile. izoya kubona le mali Kitla lukuleka uri kufetshele. angazi lutho. Akitsibisi. Anime ngiqulekile uma ngethe uma ngabe ikhipha Akiri akiso shuya hayenza chelete. ngibheke phambili Kishebile pili. wayikhipha mzonke. Hayenza kitlamsheba. Ayibonga inkosi bazalwane. Alebuye modimo. Nawe umuntu okwazi ukuthi ufile emoshwale uka ethi uyaphuma yabaleka. Ngoba umuntu ayeshwile usheba wachaba. ngoba uyabhoka. Amen bazalwane. So asikholweni ukuthi noma yini inkosi eyenzile Alidumele ngori nchotsohle modimo adidirileng. izokwenza Itla etsa. olungileyo uzophila. Yalukile utlaphila katumela.